Well, we are live. Tudangin Friday. Awal ko smitsngal lulan laga. Lamis tilipan. Kikasalan gat. El bangon yung bangon kumyak kumingkanda ka. Plasi ka di kimalutut misingiya. Panangalengan. Insiwo kita kala. Las kiltu singiya. No fumbalan it ko 2025. Matlilimit lalapain kowos. Kade taka useon suko in kasta ka din ganwala sharing lasha ke tu singi. Mat ke network lasha in ganash. Natako nakade customit ke Proy balutima archipel kilen misingi ya. Mr. Liban kung kaya misingi an ban ko. Kung kulo malap tigin tres kal kaya kung bangon niya ako dito singi. Usipel sila ng taga pa we min ako line faka kaslan gat ke balutu china ke Friday ange. Ako lo malap na sin gat ke may kaklangan. Me taga we ke ange. Ngan ispe belen ala ako len met last ko try. Kulo kaksakin gat ke belo. Pain kom show man tigin tres kal. Try na ke belo Aflogonot. Glomalap. Kung liga din na kadin ko. Faculty kastan gada. Nagmalikastan na siya. Naki praila ka. Ikastan sikan kain. Siya kikasalong guminda ko kiltu singi in plasigati kimalutut singi. Mayin may kaklan na sikan ay nangan faske. Naba na nga nausyon sa kungen sa gastet kanila siya. Mapraile. Nakakatfas na metki. Akataya mga asan. In ma aspepello minakakumne. Nabistilipan. Right. Naun sa kung nga siya win kan kasagat kaywa. Fakat kain may fas na metki kanila siya. Unsa kung nga malan met we are still long. I recorded. Malap. Kaksigin kat ke. But we are still mga kowos aklen ke video siya
yaklaun na katuskungan in kashikat globe na sin composeran yon sukuha manakilin dalik sinalas mautyak petaringe pukila na teniya glomalap ki asluman naknas wikat katash ke sharing modinge na shak na sharing makatash ke abe dagat convasnamit kat metluinge na dagat inita main speaker lashkilen misinge kat papalikas na sik gandang ulit Mr. Lipan ng ganda kagashikat kaya malutisya misinge siya Peter sapta siya fasingis nga luan as vesi makadat kain from kayan kadin musipe na ke screen na kadin ka na skim sa puksifan na vasnamet lulalfongi Srihkasrak ke nangama kadin na kanudhe pe ke caption ki gasing ni sa floko talik na raspe nganin kanita magasing ni sa nitong dalami kat samram ko na pange Sripen vak nagia kat predominantly aski gastas kusaya na delgia na ke masing vasnamet Mr. Lipan nga kashikat ki proe bari na belang floko not na syun anta ke background no ingan wikum ke banglan kat kuminggan daga blessika di ke malutut ma ash misinge ngay tala short notice kanin may mga dasakta makat pa balikas na siya kadak fashions ang gasha masi mayok siya mamata siya maule Lumalap. masi pa yoko ngamo kum ke belpas nga lutut siya minto ko la masi nga pa kadinito nakikalang grace silang gatme kum davak mo amazing grace siya ba ikla saving grace nga ba pangan fak siya Common grace, ikla na saving grace. Pangan, John 3:16, kulang malap. Masingan bara nga vakuna. Nangagashat ki pray gasla nanaknas from there on ubasnamet ki merit managawa maasan. Kanangan? Right? Kulang Okay. malap. Naknas metlili metlala katagani tasta ki pelsingen pray ki mapes pes manyem dash ki pelsingia katagani pray. Kat papat maasin siya kat kulang malap na siya. Kikum Chetuin ikas matanin siya ki mapay si Oslo. Kiltu siya nga ikakat dahil katsak na momong finfel siya nga. Akkalemilam siya na lang sikat. Mayan pel siya momong la sa tuya. Maul siya nga iwan makatkansin perak. Kikatsak na maul nga kung siya na si chance si Lash. Katinda ka na yetom. Mayan. Irum makifan na katkanis maul. Katekain si Finne mo ni Katle. Kumakula sukote pa na siya kiltu siya nga kimafakaklom kat kaksakin gumke. Kat kulolak siya matakarulom matklansap-lom matutiwolom. Kung siya kan lapel lagi pel siya nga ilan ganda ka kasyakat kaya maluti siya matakaga siya matamalututan lem si Finne. Mata si Finne aurela elpa si Finne matamalutut nga. But when put to test el fail. Inu siya na sik. Na siya siya pange o yes pa mo dagat kabain. Patat lagi test mo ito ka na siya siya. Kat kula malap na siyumgat papa. Na malutut nga tiyatuin na ka na siya singayin na ka konayat kimonin matla siya. Naknas ka siya kat kiltu siya nga. Wikat kimamakat ng tayang na kaya. Kas lumala na kayakat. Layen na gawa luo tolo ito anyway kung may ayaw piaswe. Panagipray la siya, katsakak metwias na kayo ang dahin manasla. Naknas kaya siya, metlas ma, ekin metmas, manas kimano kipelsingi, kat nga siya ki miraculous healing loam, imputati fellows. Kumurikat lagat papa, kumita anatomy physiology la siya. Panagat lulalfongi mo makasyakan. Kestam danin siyas ka din tiyatuin siyaksyon. Kumingkain akkay katle. Kat findak lemas siya kalan sa puikom. Pangay kilalel siya kulukla na. Tasak takatakatangla. Kat lulalfongi la kumakasyakat kayo awi. Matlas masyak penamta inasul. Kasunak kay katla. Matlas mamdul lulalfongi kumay matapasok siya. Inu si kasi na siya masyak na maul. Ingan fasren.
Muskin vulvas kinik pagin meon ng flash na mo. Inakay petalik natas met flash mamda ben kelbos. A Finne kat malupisi makuliklasyo. Masyuk kat liki. Kosip na wowosi. Makumakumasir. Gasto na kalemi. Na mo na fasi pakumakumasir. Panagat prana siyo. Kung gusto alay sa kuliklana. Lendera kikiaplal. Nakata lois sa lalikian mo. Kuliknatas kasyo. Kabit kasyo. Kat musesyo kat papa. Mat kong nakiwan tuyak na kimakom kunelo sinakya. Yok na sin nina papa kipelsingi. Kasi mat kolin siya. Fin na mat kolas ki government ka church lasya. Kat nga Sripen intervention lom. Ki mayok sikyak misingi. Ki Sripen political arena fosik kipelsingi. Fin na ki matan fela kewa. Panagat nga sesum kat papa. Kuminganak misin siyas. Usiga din lulalfongi ila. Kumsak namdain control ki mana kewa. Katako lan fast na met kipelsingi. At lulalfongi ila kaslo metaga fay kasta na sish. Katin kay netala. Kat matayin misla kay lulin karangan yakum. Panagat kulo. Lako makis maganikat met katin sikme. Tok shailom. Maswaswaslom. Kulo malap kay makukatle. Kay mulutut nam singi ya. Ki met sa baru silas Ouinge kel Mr. Lipan naknas lalak kalamin walal ki makatas kaya wipi amat wiyas na kayo matakay ni inkain ako lang sielos ki mulutut lom kadinitala oye makat samsam kinge esikyak pe nasish ken wen na dum katlalalfongi kom la mawikat amen. Well glamalap kaksigin gat pelang ay flokun Nausin na kay main speaker la siya tamit ka na vas na may tangan nila. Well, tambay kin yung alik o makilen kum la mutsak pe. Kaksigin kat, duwan na siyum. Logat a kalaman pe. Ki namistilipan lem da ksamsam mo. Ano siya lang ki screen no. Pesin da ksamsam mo. Share on the background. Inge vas, agad vas na may kowos mo malalapay siya. Naknas kasikat pe. Kadin na kadin faculty-kastan ka at nasin matlas at likna na kewa. Ein mo kat kewa mo uli. Ala na yok na pa kinokonsing pela pang Kadin na kadin tumit kime unti pesing Nara kat papel kastan sik ngan usi matutiwa ko singa ko enlighten us ke uli si marsh mising Maklanchin kat pela nga flokon na siyum na Mr. Lipan, take it from here. Gulo malap, gulo kaksigin gat ke pela, pain met naga walash, ngaler su kaksigin gat ke si paikesla, tamlay si wek ngayon Christ, tikin treskalan bangon ya, akayangan flok, we kasha ke si fesi ke frete nge, rang ngaler su kaksigin gat ke managayo. Mo lasha wana lakalan menge, katsano flok wan lame, walang masyaya. Si fos makadal kalam ke akalamin pel naga wa shete sungo sapta ko fos singal dul ni singal al course kanike son sapta singal ko fos singa ke tolu we be she koren singal me ko fos lamol naga lamala ko ko lashima ele foloko it's a tanti level oko ama si fun na mai naga dinara ke pel singa bagadin tu na ko ke lulalfongi lash Wana kishin broi siya. Alla fo siya gingin na fel. Te masasya siya. In the biblical New Testament context magadeta ka kaya nga ashpe fo siya klalos in pel siya. 2,000 years ago na masyenge. Ashpe, facha pena. Na masyenge. Na masya fan na may crown ika di ba gospel. The good news of Jesus Christ matagay ke Genesis 3:15. Olil daga kalimmi. Kaya dalal ke koren akalim mo ke sapta singal me gos koren sapta si sap elemena ko pataka ke gospel singe crucifixion death burial resurrection fon la masing ako masken na vinga tli na ke malutu chi na ke frete nga ke lieta na order of salvation ji by the kagating kalim kela at the very core makadin na kan tu ke apa kadin persevere
At the same time, kadin sanctify. Kalmian ba kadin remain as Christians. Kadin develop lulalfongi lasha. And at the same time, kadin obey your malan God, the Holy Spirit in God, guys, see. Then transform me God. Then she got like matalye God. Kadata ka redala malidising at the go. Kapashi order of salvation chingin like fashionly lang met lulalfongi in Belgium. Pita el the go. Inakayelos. Now ako mising bapen lang. Kaslan God, magayin like gospel lang Jesus Christ. Good news of Jesus Christ back here. Ako getting crowned on the living God. Ate like oya matikin tresko el the ligat get bukla Daniel or tokosaya or time of the Gentile. Tokosha akos ngan get tokosaya akos ngan wang ladari the Babylon, Persia, Greek, Roman. Now you know matan fell na content back to go when I gain world power sing. Agat kalim get bukla Daniel mo yoche the kunausyukla phone. Yoche ba gospel sing. But we need it right now. If you not my shy, you got to go like that. The paro, who's on ministry always here. In Akes Makin, you got to maintain, remain as Christian. Do not go to the life from what guys see. With that being said, no say, may she be the subtashi for sinning and look at the red la. Nagataga relationship broya, Nagataga Akataya. Marsh girl. The meeting at the red la, taking trace of living off my come. Yak yok ke belching nga usod to konyang na taga Glomalab jingat ke pasyalo minda ka lutigat ke balutisim sige nga ke nataka mukay na in aklen tamtay luyas mauchak nge metig injut basi belalom andal pedo si Thompson glomalat tuwo kowos taga dana panglan gat taga ke matnal tuwo si uyas nge lamistilipan nanda ka kasgat msinge tamtay root sikrab glomala penasum na pange me metlo mauchak ki belsinge metsibe patako nge ngandila siya ke nge mama tamelos kumpange anang nakalin pitse singe but anyways kulo malap ki aslosan ke gusto ka wikat yang andai kenye na nabangon ko na dahil pokila na 10 year kulo malap ki aslosan Nastilipan nga na may acknowledge si mat mayor akin wikat uchakil tu siya nga makatpabal kastan siya nagawikat ki naganiya bange panga taga na siyum ko invest na met na ako sten baka daski Right? Kulo malap. Tingin kung kulo malap ke broilo. Kung broilo kung bangon niya ang wikom ulit tu siya nga na met life ng buyas na kay wako siya na nas tetu in fact kaslan God. Dage in lom siman wana kalimya ke me chije la kalimya or masapta siya for salikos kasi bemeto ng lalikos me like Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. At kulang malap nga siya ma-reaching at read la first by first nagataka proy like that natako rala akataya nageo we akataya Catalan met nagaywa nasang pela na siya tigin treskal nas ke belching nga siya marito kat taga na ridi metigi pangan fos siya pa topic na ke passage siya pangan lulalfongi Srihkasrak faith tested by fire. If in pangan tigin kumkan liye kalikalan lumalap lulalfongi Srihkasrak siya pita sapta siya fos siya nagasing luo Marshall Peter met saplan Jesus Christ. Nasin met silosa lalan God siya fashalik met siya in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Foslu God papa el chile kowos la fal na ke akwaklal angon lal akmatalye kowos ta kowosin metlal kowosin akos Jesus Christ aknas na siyakle kesal longkalang misla in arulana yokalik in kowos
Fostolu. Lela kadin sangkulo na singkat. Lela kadin sangkulo na singkat. Papataman lemlash Jesus Christ. Kesu ben pakoten lalaplal election na siya mol sasha. Kael akmolya like Jesus Christ ligi misha. Mashinge nekkat like siya fintra mol. Foshakus. Ouinge katawi na ke bel siya kade eis kaspen may inche wol siya kad el karingen na sin metlal. Oh. El karingen mainge na siya sin kasaw. Yen may tia kain kalawi. Kakulukla ka efla. Mainge malus siya. Kasi ben nalagfing lowos. Kadel karingen kowos ke kalal na ke molalal siya akulain hakalamya ke bel shafla. Kosilingan ke mainge. Kos Finne na inasyo ke kadin belinge. Kasi ben kainin may srike pas magos kayo ke. Sabihin may srike inge painsyuk lulalfongi lowos an kan. Finne kol siya kain kunausyukla srikeyuk ke. Ouinge lulalfongi lowos siya arulana saok liki kol srikeyuk pe liyeyuk kuiya. Na kos kaksak ke wolana sunak ke len siya ma Jesus Christ sikme. Kos Finne sonna liyel kowos lang siya el. Kowos lulalfongi kowos Finne ke inge. Ke mainge kowos engan malalap ke siya engan siya Srihkasrak ke wolana siya kas tiya kain agateya. Mayen inge kowos molana ke lowos siya pa ke Sripen lulalfongi lowos inel. May pala elos arulana Ouinge kalmen lang usinge. Elos orek pala kela ma sikme sanglan kat na siwos. Elos ta srike inkonek la pia pelche fakalam lamantakalan len siya. Painge pelche mangon lan krai siya anin elos ta shishkina ke may kayok siya krai siya ay nanayin kayok ke. Wala na siya etakatoko. Kadila kalam niya na sin may palangit la orek malalos tiye maya wo na selos fena mana selos mana siwos kelos kaksakin masya kowos ta fena longing sin may utak kasya fakat pang wo kel kalan ngan matal siya sabayag ng kasaw me painge ma lupufen elos kena wikalim ke. Pangan marichian ngalalfing mo kowos kay watagaktail lutu siya redela kadatagan na yung kowos wana tigin tres kalit fakya spiritual food siya nga bakit na kay siya na kaya kat kay siya tapam takalan layam namnas kat proy lagi marit kapel siya o kat flat na kada ko flying akataya shu lalaplas na siya lang kalang pakotin yok lom wikat in pel na kayo. Kat true malap ke kas mol matagan siya akaya kat lulalfongi. Wana pitel simus na selos. Siya fasalik in pel siya kasi ben kaya ok malos yung talos tu naga el sim nakayelos na kospel siya ma los tu kyang mol. Timami siya siya. When the karun when na tung Jesus Christ siya mol yakelin at tol. Tukun lain langaw le wimet tukun lain singaw sum nagalan langaw hakalam ya mal sokat sum nan kasaw. Liki Great Commission. Wala lalal mo elasi befalok. Na nasli tigat akayagat kasya tagading tuna ko epelsin. At por kaksakin kom kenin Jesus siya metlang Allah. Amen. Amen. Well, Sripen na hakalim yesifel. Lulalfongi Srihkasrak ke faith tested by fire. Kadedal bite.
Katala Peter might forget it. Katala Lafagana Labe Jesus Christ. Ke Akoyo Kirkil. Ka Shoil Utaklan again on going and Waki Jesus. Mangatina Sashil Chisel, Palyak Patar. Bida Liegel Connect Napoela, Chisel the Managay, while nation. One and Magan Muklerol. Peter Elizabeth like might call Jilan disciples. In Gayan Gospel or some from Yokel Peter. Alla York med background i räcken till kanske gospeln vi be book or ma faculty de la mit förgäse nagal me an ba me katkan galam gemo somon yokel yokligina disciples come with sap shaying in the phone na so therefore that didala el might call el alle shiakta shel Jesus we son James Belgium our special mission mother el sila mat toningen welos ingin I think that somdi na kaya ta sila linga inakya met lulalfongi ma kuiya elos katlika foshi farangan met nge fashalik met lulalfongi fashalik kesben kayo welos ko persecution milos sungan fashalik lalos na any cash market academy ka really ka foshi met ngan academy dana papenga o yeshima elos fashalik inuspel lulalfongi gospel sima elos lulalfongi ke pa Jesus Christ elda misha maulyak ke makuluklados na ipsingan by the gadin the gadieta na masipang bang order of salvation singa mga from kun nage predestination nage calling nage born again ka regeneration kadaloing dana e pape na mai ta kana sikom musinga gadin tu na ka ke kaslan god when inge na if got loing dana Forsaklan fela te masashe lulalfongi lan kai she by shukya machingan nage wolana shima academy maka mariching academy wolana shima tagang kada ko flan hakate la liki na managay it's glorification I think that leader na predestination someday mas shafla makapatria forcing a lu fata na ke forcingan pa lulalfongi singan if you got tuna ka ke kada glorified one day patagan ke shit is with subtitle forcing don't you get singal algor misha mo lulalfongi Jesus Christ kada utak in the glorified bodies weapon na Jesus Christ is mo yakelen aktolu in glorify na lulalfongi Srihkasrak ke pai din na taga na sikum ke Mechina malafagan al Jesus Christ, that yang keshiben me ngon man ka. Final bida lenchimus. Nakatridi ngamo forcing out akalemye. Ngon matal singan. Now with that being said, if you got the people read forcing ke singalu makatridi ngin antana eka partner ke ip singaul ma ngataladela payola me Public Institute of Los Angeles ke 2014. The year I retired from the army. When I flow silan marching, taga na sikum ka din kalang kena papa na kaya Bible God let the tar you my sikya na sikum pangat destination siya. Doctrines of predestination siya taga na sikum ka din kalang kena. Kadena ka din acknowledge sila God wanan makuflan wuklarun God. Pangat lulalfongi siya. Ele tao masik na kayo afel. Now, if we could crown our heart, our mind, our soul in that sense, kami kat sa karabingan, kat lulalfongi completely your malan God through His Son Jesus Christ. If we got to acknowledge that when makuflan book your own God, elitaw man na kayo. Now, if we got the wrong and kat na in Chevrolet, kat ka in Chevrolet sila nitala, kat na nagkasya. When makan wukla your own God, predestination, doctrines of predestination na taga ipluo pa taga kaya when at the end of the tunnel and luo pa kata suno. Samsam lalpi te ke lata simit lata akluo nga inakya met
akko yak lulalfongi ba atrisiyuk la singa na siya the nashuos siya sunak taga na kamol singa hapin na nashuos pa order of salvation predestination singa alle yun na kinkan gala at the end of the day and no yan na by the go Evan L na bara Jesus Christ the go akalimege Genesis 3:15 you can new good news singa pa the go akalimege kamar passage ba from gunya di masasya siya taga na Genesis 3:15 main kaatilito Landu by the gang, Evan or L. A Kalan God by Uskat the liki. Lola infuriation macalamic, the fact that no chief for Salikos. Naro, Nakumin and packing in. But strangers, Satilik na fella, to suck the much my capacity of Nakum nake, mashing upon gospel and Jesus Christ. When a poly academic room subta, she for single on course. Finne luhlahlfongi. Ewan ben ye she might go actness tested by fire. Luhlahlfongi she baki she might ushe in actness na cut. You cannot be tested by fire if you are not. If ingum din ay shuste kang man God. Kumti ko. Naro masimik nga kuminan kanim ke wana akalim yak. Evan or L, caught in the Tatari. Elamnishin, it is a managawa. It is the Tala share som, born my backpack whaler, election jabangan, Pataka ke for shimmingan. For knowledge, elected. Na lito Petari, la share Tishilella, reprobate, palit na ke, Lalain Furuji Makat, alle shangin ke, inagatin shangin ke. La para chichel the go. But the force national yung antana gospel Japan crucifixion, death, burial, resurrection man Jesus Christ pa eusiak nas nasingan wangin masaya o yesaya. Na vinga tiya na shalaya te bata ike aisi alam altol. Suffering servant ya. Genesis 3:15. E vinga tiya na Abraham aisi shalla tarike covenant. Exodus sa palongol, katli na ge, katin lang si katimet, katin lang si pamitalangas, infulwa siapot. E katli akwak matakata na, pafon na na, lulalfongi, in Jesus Christ, pa usi oye si mga kuminanan, aksa siya yak ko transformation, ak matalya pa sanctification siya matalalfongi. Nara fosimik nga daga, akalamye, with fatalik, lulalfongi fatalik na gan ni Megos ko on and sim like a for simit ngan. Lulalfongi en me Jesus Christ, lulalfongi. Na lulalfongi jan pa me, pata ko na ke predestination che met maka doctrine che main met main na kan from predestination. Kati le tatari. La che so sila la wenna, la che te sila la. If you got the acknowledge machine and got somebody machine my shall from the I shall sing she for slew. Spirit is gosh el from gun. She spirit none but spirit of fear of the Lord got in challenge in God. Now doctrines of predestination got acknowledge Ashan Lu Edago. Jesus Christ the guy long ago then again. Katinte somnage lala flourishing. Masyak luan ba calling. But ngayon kasi persecute los use gospel singan facilitate na gaya los fashion liti gaslan God. Tingin tres ka lilashe Seattle ngashe me San Antonio. Tamle in lulalfongi wersing ars facilitate masima in an ashish missing pa gospel singan. Jesus Christ. El me el daga misha molyak ke makuluklas. But nakuha ma for yang lulalfongi ya. Pakatin tu na ko ken. Srikeyuk kat lulalfongi singa. Lulalfongi tested by fire. Masima kat from keningen ang ba calling singa. Tukun predestination singa taga from kun calling singa. Calling singa na pati interest ka daga malim
Ora, eke 2000 gas fart of ye alkos kadal. A completely calming. Someone need to preach the gospel. When gospel singa pa isang mo na sinmayt. In me, in lang ikat lagatin de sum na ke line furisha, agatin sum na ke me, efen, pang predestination siya. Fin sakwan kat, nakawan taga na ke mo, shafla singa, mo mapatpat. Na ina na makunesh. What doctrines of calling singa? And there's someone need to preach the gospel, or it must have the signal for siya. Great Commission, metal long lalko for me, singalalko singa long. Therefore, when kada siya nga, wala Jesus Christ siya nga. May tayo som na ke, lalang flourishing. Someone need to preach the gospel na aso kaksak in God. Kaya tamalay wiyers nga. Tamalay tikin tres kan. May tlalal na kayo wiyers. Kaya kalan sapsing nga. Akas makin niya may tlasya. Matawa Jerusalem. Matawa kaya ko try. Inak, as makin niya God. Someone need to stand firmly, preach the gospel. May gospel siya pa siya maulok. Wanan masyake siya kayo siya maul siya. Pero siya may siya preach the gospel of kaslan God at digan som fulok. Alal. Nara pero siya may siya long and for laulya ka masyak tolu may sikyakan pa me. Born again. Regeneration. Pasam from kunyak ke. Lulalfongi siya nga paki siya ma. May siya for laulya. Lulalfongi la. Siya daga mi siya. In that fair moment, pole la kalamya mo, machingan siya kike kato Holy Spirit. Every si sapta siya for singal dolu singal lakos. Panga born again, regeneration siya panga efo. When katsumni ke Garden of Eden, sapta tolu. Elos mi siya. They walk away, kati lukwal da liki Garden of Eden. Curse ki manalos, curse ki environment. We are in that sinful nature na misiyang. Or having got some, liaison sapta tolu, fostolu na ken megor, Nicodemus, machingal lulalfongi, me it, shafla ka masaplan mo siya, they can figure out lang on, siya pa na nanshoot, katin na nanshoot na kang on. It's not physical aspect. Man never, man nganalos mi siya, ke Garden of Eden. El dal ko friendship, the communicate na sin God, man, el dal there, lalos coffee fall. Metigi elos edar kalal coffee fall la. Managawa perfect. Dat je Sripen disobedience lalos, dat je ook makadil akje, Adam and Eve, that inherit sinful nature. It may sound unfair to say that wolana si mata kagat liye saksine. Elta kainu siya, that in si bay suste kang online God. Lulalfongi is the key. Faith in Jesus Christ alone, but key si mausi kat si bay suste kang online God. Ara, ke Belgium met je voor lauwelijk laat van die bangen Belgium ngon man kat ilya na met je ngan Silia kiel. Silia ki. Komena on questionnaire, met mataga kat mo para yokshibe ka din test the spirit ke kasi met lalfung. Met ma proclaim mo met Christian, you have to test the spirit. Shayan ben alle kalim fakulan ngon ke machingan born again regenerate il go pay kastan got in that lifetime e kalam na ke fako yama ko fako yama from kinya ke kala dia di me go first long lu long chengan misla mon fujar kalan work ma waru position chfana lemfe fako lan ngon man got e kalam ke machingan katikan kia pa yak living got one man got aning got matlal funia Katla pang sapta singal si foslu akalam spirit it kosngan. If one lay maning God, the spirit of the Lord asya lakalam. If in spirit of wisdom maning God, spirit of understanding, spirit of counsel, spirit of power, spirit of understanding, a spirit of fear of the Lord. If in mangan na fanan siya, man kat papain kat kamulsing. Therefore, kat being tested o kat tuko, kat tinakangkin, we're not backing down. We maintain, steadily persevere
tu na ka ke kaslan God. Pang mas mayok sipe metingin na. Metigat taga na ke masingan kati chuste ka ngan God katingin na me kat actuasiyak le pang mas pang justification kat actuasiyak le yematan God. Kesben Jesus Christ. Or it malalfin shaksine. Or it malakoma you cannot count that. Tekay no siya mo sila kom. Na nakatin som na ke fin shaksine pa gospel siya from kunyak ke marichin. Ngon man katin wikat kay si. Siya justification siya nga. Ngayon na me. Kaya got justified, got born again, justified ngayon, got converted, got tila we malan fell. Got tila we aquaklan fell. Jesus ven ala kaliming, ama arke siya son, lada si met lalson nga na kaliming. Fingum lang si fell, kung siya nga. Mana yok si bebang. Morning Christian siya nga, bana pitel ikas lang nga, el may sap sila Jesus Christ. Na may sap na kayo walang Jesus Christ. Ina ka na obey ako klan ka. Ina ka din na maulan fintrak lan ka maul kun kaya maul si makatash kaya. Kati pa ukay malan fel. Katile. Fela srike ni malan inka sao yokali. Pana marichi nga kalamyang. Elash inka sao el masyaw se ashkyorol el karing mat na kayo. Luhlahlfongi in one natal Jesus Christ. So got born again, got she by shustek ang ngan God, got actually was she justified, got converted, got liwang malan na meshi si kya tokongan, pel siya mo siya fulaw, like shustek ang ngan God, got not yang nage toko siya ising, adoption, got not yang nage toko siya ngan God. Yok na pay yok sipegatin liye na pay pelche kataga acknowledge la wang in makatel teta telie el liye managa el kaliki managawa katamata na ke impon when ama meton koston ngol tolu akalme sipe masap ma itakang na sel Moses mataga Jesus era akalme masap sima yoke meta meton lu foston ngol ikot na kangaw kadin lang si katem Kain siya shkewa, ka ngana shkewa, ka nan ka shkewa, ka din lang siya matalan na, wala kat lang siya si fan. Evin kat siya sakyan ngon, evin kat taka na obedience lang God. Dake Luhlahlfongi, wang Finne meta, ori kat kalut, katitala, kat not yang tani ka toko siya siya matikain ka na nila, manifo, maintain nila kalam niya, yot siya taga fukulya na fun. Time of Gentiles nga som na ni second coming siya Jesus na follow ni ke Mount Olives dahil siya lying and if kanaw siya na fun naro kat Luhlahlfongi to maintain the spirit to maintain Luhlahlfongi larsa ke fire siya signify ngon mataling kat kay siya obedience katin na kadinakustin on a daily basis monthly na ke shenri Ako na nag-finshak lang si kaulan kat na siya. Pamasap si Mayok, may katram-tram kanyan. Metalong lufas tumidus na. Kat kolya, mauling nga na pamula. Kat tisip ang takin mauling, may kat not siyang nag-eto ko siya. Kingdom of God. Kat kapas na kimain ka siya. Tisip ang malan fell. Pero pel siya may ito persecution ka, may ito ka, sungkat ngayon, pitel mame, fall back on Jesus Christ. Crucifixion and what lang Jesus Christ. Misha lang Jesus Christ. Pagpaki, maulyak lang Jesus Christ. Alam na ako nga na phone na pagatuke. Pange, kisi mataga, utaka na siya as faith in Jesus Christ. Na ngayon na, predestination, calling, regeneration, justification, conversion, adoption. Na maluo pagat aray na kaya maulising. Kat tu na kakilal, kat persevere, remain as Christian, followers of Christ, they followers lang fell. Kat followers of Christ, and at the same time, they got open, el sanctify,
transform ikat katin taga when natal. Ilaksyo wasigat. Na ipang tested of fire siya masam from kanyang. La me mataga sikyak finfela. Kaya luhlahlfongi Finne keyuk forkya magatshuna. Kada som na fin shaksina dana. And what is Jesus Christ? And if you got my Christian, got my luhlahlfongi, we need to be at that very perspective also. Kada ako lang kanin misya ka gospel ng Jesus Christ. When na Peter la kalamigala el kuflan misya wana Jesus ikulak upside down. Panga o yeshima machima lafa ka la Jesus Christ mas la leta luo siya Peter luo Peter. If I lalaka mangon man God. El siya bay shuste gangon man God. He was not operating no more in the physical aspect. El taka ke mengon man God pang fire siya. Luhlahlfongi in Jesus Christ, that's the in the presence, leadership of God, Holy Spirit in God, by na by sanctification. Kaksak katin maintain, persevere as Christian. Masing yok na by siya. Jesus siya na lakalam na siya matamalutut nga. Nimit kong dal sumnigan Jerusalem na nga usyot. May sang siya. Day of the Pentecost, one man got patatin ral Peter tuyak me. Sound of preach the gospel. Na kung tayo kain mo kung may clients up siya, being tested by fire, kung mata, wala yung siyang in fact, mas may na in fact yan, wala na tamlay siya wiyak ngayon ang tigin tres ka na maintain. In may nakas mas ganyan pa makatiyeten nga, nimet patla. Manifal lem la faloko. Pangin mas met na kewa fella singin patatyang na kaya. Ngangan ka dinilyak na ingat actually was sikat. Sikat na nakamalan ka. Man mana kewa fella yung na siya yung kastan ka makayin. Kastan ka pagkatram-tram kanya. Katriti la tari force nga katliyan na paila. Lame John 3:16 na kalimye. Lakatil lang si fellow Ouinge tari. El shilala tari. That's the common grace. Langkalan lang kat mansin fellow na fun. Terus transition point yung mga kumin ng kanong kala. That whoever believe. Pang transition point yung el tila common grace. El tila saving grace. El tila monigat. For those who believe, put your faith in Jesus Christ. You are being tested every day. Let us sing a mansikom. We are being sanctified, set aside and maintain, persevere. Remain as Christian. Na malupay taga tikun makadrangan. Siya pa po nila kang mutulla siya. Kung so mutulla, yung kalyakloma. Yang either you are dead in Jesus Christ or alive in Jesus Christ, glorification jebat ntasango pa end of the fintraction makatash fintraction and digging tres ka letra academy the crown ni me got saok me they for Allah nara whatever we're going through, mega palaki mo siya te kan compare na kaya. Wala na siya may tago. Wana po nila kalamig romal ko fos nga laliko. Just lang gat na si kom mo siya in the liye na pa wala na masyad pita matsap lang Jesus Christ. Yan na kanina tuwi. Even tigin tres ka lipan tamali we are chayang taga we need to sit back down. Ena ka din taga fact mo, Jesus Christ pa, sabay ka din sa mga. Nangalengan mo siya nga ifo, mantigin tres ka lang, taga katutur niya, pro niya nga. Kadil kasi na siya ngan pangon ko. May ang pangon niya na kaya. Tana, ngan taga wikasyo, may lutut siya nga, which is the greatest thing ever.
opportunity kung taka we share kastan kat na sin may ito. May tayo may nakula. Nakula na ke flok lang lame. Kaya ilfa ka nga sam kun camera may kamilya ke camera. Kama sure. Nga tigin kasi kata ko man le si was kung pangan pa eh. Just come as you are. Na bange ma sikat la nga kaya som na ge alu sila basta lo to ke weekly som na ge me aknasnas ke frete na Henry following the order of salvation. Eliti mga nga man, this is very me sequence na ke order si mga kumina naskya. If in katli order singan katek offline tu katek na fast na metain flok na ke akwaklan kada metigi patlebel. Predestination singan hell or heaven. Someone need to preach the gospel. Siya might Peter classify himself fact mo Jesus pasapel. Na ipapen ang akong masingin. Akong siyak panangan matali siya. We baptized to one Holy Spirit. Kadinta ka sam si fun na kaya akwaklan ka. Palang sisingil. Takan mo di katla. Di kan trust ka rin mo, hey, don't worry about yourself, man. Which is true. Pang masya. May antag ilya. Takan na kaya akwak si ma. Inagading faculty. Inakas makinyat. Nakaywa matlash. Kadina ko lang nag-flok siya. New York, politics, kumali masikfin and American, may nga-force nga kung are being tested. Ngan God or my God, kataka upe, lulalfongi le provide managawa which he already did on the cross, yun na provide tari mo, mepe siya yel, di ka nung sinasikom, yun na lakom, na kayanin mata mo, oya siya yung makatash ka nga. Nga kung, ifinta ka di, masipidalak kalamita, may saplan Jesus Christ, na sin may siloso lalan God, for knowledge, may siloso latari lan God, kati litatar. Church age siya mga kumash ka nga, tigin tres ka lang pasal latari 7 years of tribulation. If you got some nage, fat ka kit ko sharpe, oya siya ma, katram-tram kun mangit, katil sila latari, may choose 144,000 elalaktari in that period. Inge na, for knowledge nga daga na sin period siya makatash nga, Christ siya pa me, for luhlahlfongi, na siya daga mi siya maulyak, pangay period siya nga kumash ka nga. May choose nga recheck ilya, kasi ben pakot ng yoklan ka, let's siya falok na rolos. Wana tenel, sapta ya, fos nung lakot nung liko check kalimni. In that 70-week period, week onmolya sikyak tari, week yakit nga ulchiban, tas ano, katnan si na float na may choose nga, ngakom church, kadaw tak tari, pangan masikat ng tas ano. We are being tested. Kading prepared to kalan, ako lang nag-flock silang lem. Naro, ingin ng akom, as we wait, we need to persevere, remain as Christian. Matan as Christian followers of Christ, papi pidal man, masid pida mat saplan Jesus Christ. Te kain government daga isla. Te kain no yalan fela pa daga isla, me katataptit na get toko sa yalan katsin. Malan kat pa priority large. Me priority lan kat in mole la fel. El din apatelen fulo. Kes ben pakten yoklan gad el gemet na kawan for luhlahlfongi. Aring gat sum na ge shulo sa la chingan na pa na nga oyen kat. El si ben of look that digin tres kal machima itak yang na sel Adam and Eve. Wana len sang me choice of making their own decision. Na yun lang ako min sila masing. Alam mo tama lang share sum hallway Honolulu makin look current saptay course for singalakos. Brought me some memory. Elder liti masing Reno sapta Luo Chronicle saptay course for singalakos.
Finkum le context lan machin da metla ke fin for laulia. Pakatash kengin ang. Pakotin yoklan kat arch machine today is the day of salvation. Nakataga liye nage tested kumetesiak fakake fire shinge. Evingum den for laulia lalfungi. Na shoes nage was a for lalfungi as Christians as followers of Christ pangamachi mga kumina nas kengin na. Obey akoklan God. We are being tested. Katin tu na goke. Afaka. Kat sumna ngota na band papena shambram ke fos luonge. Kat papel sle wos le fal na ke akwoklal. En ngon lal akmatalye. Kowos ta kosin metlal. En kosin na kos Jesus Christ. Aknas na siya keshal. Fingate da ma na katuma na pang. Belje mutje voor laulia. Kes ben pakotin yoklan kat na sin mutjingen. It being me sanctified. Akmatalye yakel. Mekan me shiyak leel. Aisha sapton kos fosto du silpe me faktak sapta kos fosal kosin pa samla ka tin triskal. Matal sing. We are in siers nganart nankers in an mansin kat. Pange rom sapta singa luo fosina ke luo. Men katli pakotin yoklan kat na siers. Through his son Jesus Christ, or message na si Kuma, kat liye mtake masin life ng lasngan ko, or kat me we kat offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Pange tested by fire siya man kat nasking na. Kat som hukay masya malanfera, ang kat taga kesben pakotin yoklom na si Jesus Christ. Ngau shot na fun na mo luck. Nake wolana lo siya gatli ke forcing out hale tangan read ka district malalang lela ka din sangkulon na singkat lela ka din sangkulon na singkat papa taman lem lost Jesus Christ keshe ben pakoten la plal finga tuin jingan la papa wen ngon matalas ke passage sung pangan siya doctrines makat la as Christian one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Fingom ni oyen metlas ko sa masom na ke oye siya jingan na acknowledge God without the Son. Pang Emmanuel singa. Yok siya ka ning kalim galang at shulya ta na relatary plan lalo. Born of the Virgin Mary. Pang masing isus like ang online God kel Mary. Ngon God para la Mary pitata yaka. If you want to as Christian, we have to have that also. When in fact na siya Nicodemus, siya madin lang siya sustek ang ngon God. Ngon God. If you want ngon God in God, now we are not being tested by the fireman. Fire siya pa man ngon God. Kat actually siya keshan Jesus Christ, which in physical mode, like a spiritual sense, yung mga trampram ngayon na ngon kat ilyak akisusil siya molyak nga si mami siya ke karta na feeden. May nakawa may shoes na nagefela siya nga enen ta kana ke. Pakadash kami siya nga. Tigin tres ka lakal mi mo kat tari fal na nan kan mo kat ka in fact may tayo mole la when a gospel meto akal mi ke great commission siya. May tayo for laulia is mo. Ke belin nan ka as a matter of fact siya nga ganta nan ka may ito. Siya nga ganta ka point finger mo. We need to stop doing that. Agad nita ka na ke may tayo ka na ke mo la siya. Election na siya mo sa siya ke lak mo like Jesus Christ. Pangan element ako siya. Crucifixion siya ako maupemit palay melsum na kaya. El shuprak au yani ka autolu. Crucifixion el mi siya. Kes ben el launching ako. Pakpakiel el molyak. Ak molyak. Ingin akat pang element ako sa matagal na kaya. Mwitsi for laulyak pang complete work of Jesus Christ on the cross by kaksak siya yikat. Ak molyak. Mamol siya patas kaya. Masinge nagkatla ke finsak. Mol. Finsak mo siya bang ako masinge. Di magatatakot ni. Totoo lang. Finsak siya mol. You cannot back away from it. Nangasip na taga.
Omni tingin triskal. Kulo malap. Kulo malap kaya kung usye pelak ngan som shit pe refit. Omni pelfal lan gade. Kesla kung pangon niya. Alin siya ako la. Tamashi mataka na siga. Molan siya ulo ka. Wanangan. Kapasla kaya na. Katala som. Itawila lan church la. Ngayon kaya mga. Ay class siya mga tol la. Tisil pa magina. Wanangan mo. Kulo kaksakin ka. Tigin megilin mga kamparingan talaon. Nga sipan na sige. Kao iya pa kantin ma. Nga tewikom kaya. Wanan taga. Asipa refocus na kikastan. Mga tinaliya, wanan yokali pelin pro ay syuk malan kat. Archipel na wowalan katin mana kayo. Nagyong pangon yal tuda nga fa matago. Ang angatang liya liti sila pastalato, alawo orders, taga na kaya marichi, ngayon na pa katash kamsing. Elemen ako ngayon, mulya kala naktolo. Mayitay na sampram kinmaching, may pangamaching may usye moula. Wangan masyaya na, nga fat na pa na siyum. Evun kom til sommeren mange, og kom som med kaksakin God, Maui, you better check your sense of destiny. But predestination chinge. But test the fire chinge. You better check yourself. At the fucking man, I fucking akayagat kay siya. Bang sila tigin tres ka nga, Catherine topu ka nga miss. Ring at lupa nga. Ngaliya ginay nga Catherine, ngay nga na. Nalay. Maproit fanatari karin mga pangon ko. Kulo malak. Pangin ngon si fan na, isusla ka ngon si fan na. You can read. Ako minche malalain me, in fact, at any time, malankad. Also mga walad pastor ito, mga sermoning niya, so we call Bible study, kung engan siya, tigin interest ka, in fact, na siya, it's not an application. May ngan siya pagkatash ka nga, kat in fact, you're not obligated to do it. If you don't feel obligated, na kami ang tinaysusta ka ngan man ka. That's the bottom line. That's the bottom line. If you don't fact mo, or a sermon mo man nga, tapla. Rela kain kami ngayon, kami ang tinayngan kung fact. Masing ngon sing they can retire. It's eternal. Of fact el akmolya la Jesus Christ ligi misya. Masing nekat like shefin shak mold. Shefin shak mold. Bang born again sing susta kang ngan. Ouinge ka tawin na ke pelchi ka dai skarpen main chewu se ka del karngin na sin metlala. Main chewu. Wait. We're seeing the claims of it. Inge na. We're seeing the claims to glory lan kat inge na ke mulching. And fast kya kat ekta na ke glorified body si machijes ekta ke tukun nain tolul molya. Fast kya etisipe tigin tres ka me kumishin armaslum ke manushingen etaka glorified. Siepel. Bakit ntasano? Mol mas finstruction ako mas kaya. Karangin maingin na kagawa inka siyaw. Yen may tiyakain kalawi, kakulukla ka efla. Karangin maingin na siwas inka siyaw, yen may tiyakain kalawi, kakulukla ka efla. Wangin mi siya ka masing this is eternity baka tram-tram kanya. Sige sang ngonum, nankom, may insyom na ke fact, promise ma, pitelak kaya met Christian in Belgium mga fasilik ngan. Wangan kuluklan na kaefla kakalawi. El matayin ko siyaw. Ngayon liyeyuk. La mesik yak finansyen ni Merige mema. Time of 10,000 ngay kanana la siepel. Pangay finsak sila kung. It's a done deal. We faithfully just follow and wait. And as we wait, kaya katuntasan ng floga, pang makunesyo. Great Commission. But in fact, to the ends of the world. Mange malowos siya, kaya siya luhlahlfongi lowos, siya naflok le kisi maya unlock. Yalan fella siya luhlahlfongi siya.
Sripen akalwini Rome sapta si for singawan ko singalikor. Kowos inengan ke mainge. Kowos Finne in an ashore. Don't come. You cannot compare to the glory that is to come. Sripen srikeyuk pain suk lulalfongi. Lowos on a con. Sripen srikeyuk pain suk lulalfongi lowos on con. Finne kol siya kunausyukla srikeyuk ke Ouinge lulalfongi lowos arulana saok liki kol srikeyuk pe inge kuiya. April 4 for for many years. Masih na kadilang uswan cintungan kesyakan lang manasik. With faith, he move. Pangalalfongi faith si mga kuminanasik. For God to love the world that he gave his only begotten son, that whoever believes shall not perish but have eternal life. If in kumlaifing imagingan kumetagal na ke isus lang ngan ka de kesta usot spirit it korslan kat ngan na sum kun alle sang sin kat we akwak man kat kume protocol na kume loing na kume kisyaken kum le wen na epremel non sin kitchen natal ngan which foreshadow masima katil kisyaken na wen natal si fen me integrada akfon niya lama ay siya may pala madiyang may kayok siya daga kayok inela na usye wala yang sa si may simlet chermail from kun ke chermail tonul siya fos tonul siya na kya tonul ako masa ba simle in siyan meta it's not physical aspect of life or spiritual life but polilakal niya mamulo narang ako minarin nalaloing na kya ko yesingala muli nga no Finne kayok kupeta ka wang back down mình cũng biết ngon ngon kat papring wang tesia kom wana molo man yok speligi calling at tesia la call for ka wo meta pasang isikin le la calling and call wo weapon al life long singan de tesia ko me singan kat kawen kela pakat the spirit al from kinyak la ba actual life akay kat ka sigadin tuna ko Aro, Finne la como la cos faz kaksak wolana saok lane si Jesus Christ la sikme pang machingaw mashkang kat persevere remain na meluay sikyak kat mutulle kay sikme kat in glorified when Tigin forgangin na lusia kaya ang ofa Second sinaluo, fartumet. sakin sinaluo kulang malala kulo for the Lord kos Finne sonaliela kos lang siya ako was lulalfongi kos Finne tiya linge kemanye kos ngan malap kayin siya na vingot sum nagay pusingal siya fos siya define lulalfongi siya makum te diya ba kan lulalfongi siya when I pray, when I met ke Old Testament, taltin na liya, lulalfongi. Nangako, we have no excuse. Manafo, onso ka altigin tres ka niya akalam me. Genesis ni ka Revelation, nili usye tari, blueprint siya ma usye, oret malan God, in mo lalamat na kayo, Jesus Christ. Kimahingi ko siya nga malalap ke siya nga siya sa kimawala na siya kasa tiya kayo nakataya. May ningi ko is mo lalana ke lowos siya pa kaya lulalfongi siya na flokle ni ke Genesis sapta tolu na ke Revelation sapta longol siya na mi siya lowos from kinyak ke paypal nga lalos mi siya lalain free siya mi siya klu na nga siya mi siya pa from kinyak kaya siya pin nga lowos inge ko is mo lala na ke nga lowos siya pa kaya siya pin lulalfongi lulalfongi siya pa unlock meshingan ngan kat inilyak pangan regeneration pangan sivipay sustek ang ngan kat true kaksak God may pala star na haruin shuk kan men lang o siya elos
orek pala kella FMA sieme sanglan kat na shoes. Elos ta shikein kunausyukla pia pelche fakella man tagalan lenche. Painge pelche ma ngonlan kreis shani na los shesh ta shishni na ke ma ko kreis lingan inge ke. Wolana she mai taga toko. Na Sripen na taga wolana she mai taga nge mana she los sha lulalfongi e shoes like ngonlan kat. Pangan uniformity, pangan baptism, spiritual baptism siya may akalin niya, mat na kayo wasilia ki matlulalfongi. Pelchin mali sikme, kat na kayo siya isusta ka nga man kada ilya. Kaya sabihin lulalfongi, may lakfrashin siya katin taga na kaya. Na vinga tram-tramanga men, ina laging kaksakin kat fakulo malap na siya kaya, yan na kayo. Mali esya na sikong. Kati na deserve mga kesben me lang kalang pakutin yokwal na sikko. Kadi la kalang na sinmait palang ila oret malalo sa tiamae wo na silo sivena ay mana shuos. Kelos kaksakin ma siya kowos ta fana longing sinmait uta kya siya fagak peng wo ke kalan ngan matal. Fagak peng wo ke me ke kalan ngan matal. Sripen na foloktel na ke machi siya la kalang me. Matana in Jerusalem, na neka ausut may sangching pa me, kat the Holy Spirit. Fin kat ngan madalin wan garet malar ko maliye ke kainin liki pakanten may tuyak wanan totore wanan ditaka ke pala. You need to run away from those. Kanken, tagana ke masi may actual sikum kun persevere, remain yourself as a Christian kun sano flock man name. When ke pela apkan me, ali posini liki kia. Liki kanken and maintain. Laro Sripen na keyword siya may taga kaya kung ngakya lulalfongi sila kuan pa online katin anin kat kay shell makay na pa karangan kat ke freshers large fin fella siya panga may sang siya el pa pin kat usay in la large usay kalam large na ke mol siya. Alin su kaksakin kat ke yan ang may kak na sik kelain siya antil na fola dan siya nga som kunokon heral pastolo to makesyan yo pang kunokon ke frete ngal samram kin lene gas sum na is the order of salvation na ke me faith tested by fire siya may na rin kalam ke siya pite sapta siya fos siya na ke siya lu afin trak kulo afin trak inoy lang silang gat ngan siya bataga kowos wana tigin tres ka lilak kalam niya kadin tu na faka kaslan gat kepel tago sano tago lanlay ay nispel na lek shu malap kaslan met na gawa e pain show matlas gawa ko sa kepel sing kulo kaksagin gat tigin tres ka aflot niya room kulo malap ke kumeshi pelo na kemaliti sing kulo malap tigin Kaksakin kat ke molas ke wa lemistili ban man bain kom lo bela makalami na sik ngani kunala namdalen pa kunokon kun maliti singe ke shenria e Finne syntaxan man bain pemet lashma de kanga ke wa in confirm ye faksilok ngan la ikaya ketukun vacation lagam tawak na besi ngasum na wai ne me block na ngaydi tanan ko la me nga akfashi fagama makatash kenge namin machi mausinin makatash kenge pala mistilipan na duti lang ifak lang ipa usin asik mengan gain afak lang apray ni tari na masimay kektan sike faksilak yan away mga fak penake ikaya kimalutu chingaya Maso mo rekma laga ba ngawi force nga lang na ki matlash nga ki mamasikyak nga na software sa si kat tuti maso vacation nga tinawis ke ta masi nga taban sil lemistilipan ke pa fasima na sikyash nga academy na silja ngawi loto ela ke tal na di na payok si beya na ki molaga meton gostong dolu sikme tokshalan ga de masososla Mavakin la mepel nga tafo na sila aspel ma munuk esina nga anangat manupe nga palakun. So
first thing sik nga liki me ilya lak na ke software singate kanjiman our study lak na ke nga mata na sikingan opinion na ke ininalak nga nutula kun gaslan ka na fashne nga folok ng gerek mata na in fact mo autolu yan na bangayin na nake week ma met nge sumnuti software singe ke nga tapo ka nagela tamaliban ge me masingan bangan na kingan kain akfashima nage wasay nga palamunukla aspelma testiak nga ngay sama meton ko tolngol na leksyon kaya na ora belsimit dan kaya gangi na si for a long time kung Finne patlaki urik ma kung pangyak ngan may talap nga kumatakain mga kuya agum ng kitiner na akali of was fong normally nga som na aw siluang of loko apangatapan sil nga kumli uta kamit du schedule yak indutia masase sepe ako flash wukye na lifo nganan te kom na nga mo maki me mente pange mga kilutke te pang priority log nga fact na sil nga tagate ilang me kom study kan software ship na mo umni malutut sima takalitu nga nga finchak mo kadinte lingani when nagkana gifaklal dam lalipan na for knowledge election predestination mange te makatana sisot sisma inakfalyela na katangit ngit katashki church chingena dam lalipan kat umli katashki ecclesia church ecclesia concept singe ma dagaki samram lal meto ki gospel lala siya aski gospel nge kay wat nga fakin na kela when ke Peter el da kana kim from kaya nga individual authority sila ngale taga manic like yorikma na nalan the spokesman si na ay sam ko chamam kun mangi singa ki kata pela la aspenak for kun lan catholic ke da Peter el da kana len remind us with Christina la foundation singa elte masafin yot sima met ganan ko mo Peter and masafin Jesus Christ said pa cornerstone singa si Peter lulo was akos na galyo fakla kusin fast na yurin lem yot mol siya met apulesela e katil sila aksasya saok kusin fast o ana yot mol e lela no rek makunyak kusin masayla tembolan ngaan yen makusya fakalan sa o ana metol matalin sang makisya siya mayakin siya wikat e akademiyak na siwasin ngan lalgit Jesus Christ. Nga samsam kun masing ita ge me o yasing men kumta ka samsam kun na ge fakulan ngan test the spirit. Nara ngake kadin alena takalitu ge makatash ke nge kapsyang na ge siya korentolus ngal siya fak mo wangan siya pe pweleng ko inakwa ki siya yan makadilaki Jesus Christ. Nara may sing ake daga nagia kat pa call out ingin na indaka kat church ana kem fakal daga fakali kilang sisilan lamwe ecclesia kowos wi pa masaya kyak fin pweleng siya ako kisin met sabe met tala kikum daga nga ngasay kong kumintaka nga pray dari ngapray kaya ngapray ne amen diksin dik nga mamkul high school sinadas nga gemule siya klame amun nga sala nga makasipay ka klansikan bang babalipan dahil siyasla na nga mga taon kumbya nga nga kasin ra masipang nga eto kagi masing ito nga patlo luto may masik ya klansik nga mga pangon kum ang pangon kum kumindak ka kasi katolito napangabangon ko mo when church means to call out people of God kung Finne kan long sila kalem ge kung long sila
to maiten mole tamlipan maiten bangi masimataske nga ko metatari gospel sing nga ko metaf kanjil kemboy katataf kanjil kenar dalin sumdapan sindali kuiya losa bangi masimataske nara kikek na sikme nga alin na ingan lalapla takana shishki Pelsima kada tako akatay yamen inaspe distinction sila tip yot sima bang ma wumpa yot singan bide ni bangangan ta electric car si Pelsima ping put to test nara pelang si unshakable me foundation singa pa nga alengan kinin me atakanain gas and fact lapaningan lucky me tagaloman nga mo kadata should back yok kimanga as we go first simit nga kum tagata na katkain kapsha na ke fall of Jerusalem ke mamasikyak mga diye ke patatlan tempo siya lalan tempo lan ngan luwa kada fat ka katayali tu ke pa katayali ke faslong ngan kadel na silela mit liki level ito na fakek Jesus mama nga kom to kaluti ke tenel ma den ay kyak na sin memet palang dal den ali church yung kadin kain kapseng mangan men mangan pa na kadin ito lang kuiya nga ang lina ke me makatash kya ngayla central message ke buksilan bidang patago ke for siyak tulungan inda ka na usiya na siya me abundant mercy lan gata inusiya na siya fintrak na lalapsingan kadin fast na mit mainge malowos siya keshipen luhlahlfongi lowos kada ikarangan kowos ke kala ke mole lalal siya ako la nakalim yung kipel siya flaw narahin game la siya pagkakalim yung again nataga ingayin wikum ke lutina wo sila makadat ka agadat ka ta na mamasuman niya ke hosingal dolun ke fasgasili tungan ta na fongi lamang musing lenin na emaxi mga fongi yak lilitu orang asangay ninga niyak ngaki kadinda ka pasasi fan na ke mga inma meten mole I calling si in Christ pange on how we should live mole matal si pabangon yakat na genge ara nga ngatang ni nga wow ang linga katenin na nakadin lang in fact lata kowos ito masya aksiwos siya kowos tiki mol wangan Sripen masin papa mata tumawos meta tiyak ka katama siya ekan kananale on a silver ka kol okay siya saok na lang Christ siya oyan na sa kolam siya wangan katay na makuluk ki manol lumalap ki me tagaya katay yalong nga look forward ka din fongi la foreknowledge simanyak nga na ki mamamanyak ki me malutu chimsing nga pelang at lokon narum kaliya kasgat ka ki pray mga san at siskon ngayon sang kaliya ta kanila siya ta naknas ka din nakalin metlash ma nafakya di kiye pa siya ka inwikat nga bandagala siya kataga usantam na siya kaya siya lumalap ke interaction nga kusayli lo tamdahil bet osi nga mo tamdahil rospang fin kong pang tamdahil langlas na siyum tamdahil David ay bet ko lumalap ke message sumanak kalemi mga action surely na reason lumalap kaksikin kat kita kaluman ale kat sa siyakin interaction lowos ngayon daga kasyakat mayen mange kadin daga inike akesha ike nga nakilin kumpe tamdal root skira of course bel nagawa katakilin kum tamdal kenye masyeng manawu bange kenye alin pa na liye pedo si mawi kum na kulang malap kartlan nagawa mange te malalos malan kat katakay nakay kat akai gat kashi saok insang edify matlash nga
Na pa na nga pa nga kalamia. Met ma kowos kan lup sila malutut nga siya bangi pel siya kadin na napay kumli. Kat fin bangan Kadin mo. ngayon na pa kulo malap tigin. Kumli. Kadata ko as we go kume liye na development masikya kinge na election singe na nga kume nga tang nila infiltration nga pa uchak taring kume liyak ta na Masima Foundation si Lanenberg nga build kaya nga kat fin de liye kat fin te taka na kikaslan ka to na irirsi nga ala na moile na pa na nga kat taka wi kowos nga si kowos ki makadit babalikas la ta yokian me luti masinga pa kowos niya nga Brian Sinkat eligas tan sik tam lilipan nanda ko kaya sikat kimalutut siya nga siya nga alip blessed na pa ako lang siya basum long in kain take notes ke lutia kadin fast na met ke takalasti tuwa kadat katafula ke fasingal dolung gelang ole mekos in kain phone lamen kat fin ready fast loom singa te kalem eta ka ke fast lung ola kata yal kalem mga eta ko in ma kat kan caption ni mga in ma askal me na si was me kat kan fakiro mal gos main kapas na ke mga we perfectilal ke askainin crown stay for ole mekos det som flogo en ganda ko sham kun la makumta ke te furong ya sa katte loyang na kela aste furol me kos kade mo me inche wo kun kaden na katin akot na ke mange na ro ngakulo mala ko din siya na fos masang kasha in wipe tantel telita nga nakalen kompe kita kaluman lumalap ke asluman kos na kay wabange takay ni lasha Adesang la mistelipan len kain kalie ke proya pe ke skon ma lash with syntax nge ke nakflat ke be uchakla dam dailen na ke church da wile lala paseng dam lipan davang na sel dam dailen len kain akayel ba ke kuno kon lagi senrio damala te fushesh matayen si ke language si siya inda ko Nogon ki language silan Sripen. Nara maasinga na nafak na sumiki o sina lashi mit ki basi mga sak na wikum nimnime. Ngay sam ki katsumdata nga kulen el kiti fokla el kofla na el kaskien na endel na kakashik na bani kinal fok na liga lesum owo elila me kadini na pela kan mga nga alina sirk 11 ang sikme o yasima best of field lang ala kaksakan la sumastay nil ke bugin tawi valen mita kaskin tel nga sasa sikkan o yasin met nge minute they really minute in taga be lutikat met lasha kaklanchin gat kemelututwo I've logon belan assume in kan kashakat kaliye kimamashan na ba we go from there Right. Tigin kom kulo na malap ke Sripen na Srihkasrak gat ke mai kekla na sik olutu singa ke pangloma a we mai artlan mit na kay wa na kay session si ma singa na na pai ak fashiak pel na kay wa kum kulo malap ke monia klom klan sa plom ni ke pel singa singa lulalfongi wa pa ngay mai inche wo si ma crown ni me kos ma makala mi afin trakun de pe akate yang kum use for si gas mal me ko rai bien ametiga tra life ngal ne ngan ke ngal me a papena Asia sabta singal si fos luo singan tamlay si work Finne Arkansas samul ko daro bangon ya shekla me ngay ta get spirit of me catching me narang asum sipeli broy green kek nga man kadin na session si kat kulo malap ke mai kek na shesh ke pel singe wana tigin tril akkalami nga broy la na ilche un suko in sangkali na fintra ga pa in oil lang silang gat kasi betaga ako lang nagkamulutut may ikak na shesh kasi lutu ako lang nasapta sila kalami nga alle case pelang le Srihkasrak gat ke pelching nga lash fruit tamle siwa nga wala benatigin istanya kulo malap ke lowos in maintain persevere as Christian inakayagat akes makinyikat ke floksing floklan lemo it always needs to be the priority. One Messiah.
With that being said, namnas tigin ngasum na ke proye Hey, that's it. kat proye ke pelching o kat fletten na gat taga li na pa pakoten lang kalang yo magat age ke kas mo lom ke mi siya en waki mi siya pakpa ke mo yaklan when na yung Jesus Christ siya el magana palango mitlango na fella siya when na son tolu for singalon ko shakalim why ben na wala la la kalim ke gospel al son sapta singala ko for siya na kes tolu ila so mako in fakal in lom sin papa to mele la follow na manas papa fashion class ka din alle siya masingan in mong las kai siya kadina ko la wana community kat misengeng lulalfongi pa ki si ma use misla na siya kai siya ngon nominilyak na ingat na papa kat pang na siyum kaksakin kum ke wolana lom ke mana kayo kat proy malap kaksakin kum ito la Finne ko wang na pa mislan fellowship na engang lasin wipan akyok ye ngos last kaya ako si somlain alle akas makanyagat kay si ke mol fosek si makat liye simla ba ke kas mol lom to yot si makalimir ke tenel saptalu to ko akalimir ke finshaksin ke Jesus Christ la elba to kay nesla makulu ke misya el makay na pa lang ulas mitlang ulas at true malalap makilang si kawulom na siya kay siya lang kalang pakotin yok luming wikat kay siya ke fashion class at ke pwede siya kung siya flogging kat me katin siya long cast mo mo kat kilo kaksilin kong proy ke mana kayo kaya na yung Jesus siya mitlang ulas kat proy amen.